1 FM. Igitondo cyiza mwese, igitondo cy'umugisha mwese aho muherereye. Reka mushimire Perezida w'urubambye mu Rwanda mu isi no mu ijuru, yitwa Angeli Mutabaruka, yatumbiriye uyu munsi, yakoze cyane. Ndi kumwe na Bwijemuzi Maxime. Nawe rero uri kumwe natwe muri iki gitondo aho uherereye hose, uri mu rugo, uva mu rugo, ujya mu kazi, uva mu kazi, aho waba udukurikira hose uherereye, igitondo cyiza cyane cy'umugisha. Wakoze, wahisemo neza, kandi nanjye nahisemo neza rwose kuba ndi kumwe namwe. Ndi Fils Kabera Fidel, n'amakuru y'imikino mu buryo bw'inshamake. Mpereye muri Ferwasi cyangwa se mu mukino wo gusiganwa ku magare, ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare Ferwasi ku bufatanye n'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari, imidari n'impeta by'ishimwe Sheno, byateguye isiganwa ngarukamwaka Heroes Cycling Cup 2026 bizaba kuri uyu wa gatandatu ku munsi w'ejo guhera saa 4. Mu bagabo bari munsi y'imyaka 23 abasiganwa bazakora ibirometero 154 mu muhanda wa Shyorongi, Base, Gicumbi, Nyacyonga batsinda. Mu gihe kandi abagore bari munsi y'imyaka 23 n'ingimbi bo bazagurukira kuri Nyirangarama basoreze igasanze ku ntera y'ibirometero 145. Ubwo nuko yemeze rero abangavu bazahagurukira Miyove, Gicumbi basoreze Gasanze ku ntera y'ibirometero 85. Abarimo Nkundabera Eric ubwo ni mu bagabo, ni Rere Saverine mu bagore, Tuyipfukamire Aphrodis mu ngimbi na Masengesho Yvonne mu bangavu nibo begukanye Heroes Cycling Cup umwaka ushize. Ubwo ni ku nshuro ya 32 hagiye kwizihizwa umunsi w'intwari uzizizwa ku itariki ya 1 Gashyantare. Ibyo ngibyo niko bimeze. Ubwo ku munsi w'ejo abakunda umukino wo gusiganwa ku magare bizaba bishyushye cyane. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore mu mukino wa tennis, wa table tennis, yabonye itike yo kuzitabira shampiyona y'isi izabera mu gihugu cy'Ubwongereza kuva tariki 28 z'ukwezi gutaha kugeza ku itariki 10 Gicurasi 2020 kuva tariki 28 z'ukwa kane kugeza ku itariki 10 z'ukwa gatanu 2025. Iyi kipe igizwe na Tumukunde Ervine, Hirwa Keria na Chantari, Nuwase Diane, Mbabazi Regine na Kamikazi Elizabeth. Aba nibo bagiye guhagarara u Rwanda mu mikino y'igikombe cy'isi ya table tennis. Mu gikombe cya Afurika gikomeje kubera mu Rwanda cya handball, ntabwo byari byoroshye. Ikipe y'igihugu ya Algeria ifite iki gikombe giheruka yahemukiye u Rwanda pe, yanyagiye u Rwanda ibitego 46 kuri 25. Byari byiza, ubwitabire bwari bwiza muri Bekare n'abafana bari benshi, byari show, ariko Algeria byari rundi rwego ibitego 46 bya Algeria kuri 25. Uyu munsi u Rwanda rugomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, rusabwa guhitsinda, rutayitsinda rugasezererwa mu itsinda. Kuko imikino y'amatsinda irarangira uyu munsi, aho u Rwanda rugomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, rugasabwa kuhitsinda, rutayitsinda ntirukomeze mu cyiciro gikurikiyeho. Muri volleyball iyi weekend barakina umunsi wa 11 bawise ngo ni Holy Friday, ni uwa gatanu mutagatifu. Amakipe noneho agarutse muri Sainte Famille. Muri weekend ishize bari bakiniye Gisagara, hari imikino myinshi itandukanye, myinshi, ariko nko mu bagabo saa 12 za nimugoroba uyu munsi ikipe ya Police irakina n'ikipe ya Rege. Ubwo n'indi mikino myinshi zakomeza muri weekend nkuko muri kubibona abari kuri channel yacu ya YouTube. Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagore irakomeza muri iyi weekend, hakinwa imikino myinshi itandukanye cyane. Ku itariki 24 ni uyu munsi, ahubwo ikipe y'Indahangarwa ikina n'Inyemera nejo. Indahangarwa n'Inyemera, Bugesera na Macuba bazakina ku cyumweru, AS Kigali na Kamonyi, APR na Muhazi, Police Women Football Club APR ikina na Forever. Police idashaka gutakaza umwanya wa mbere. Rayon Sport na Nyagatare bazatane mu mitwe saa 9 zo ku cyumweru. Ijabiro Sport ako yamaze kubitangaza Idrissa. Hanyuma muri cyiciro cya kabiri barakina nabo imikino y'umunsi wa 13 ya shampiyona mu bagabo. Alpha iramanuka mu kibuga na Motari ku munsi w'ejo, La Jeunesse n'Intare, Muhazi United na Espoir, Vision Jeunesse Nouvelle na Nyanza, ikipe yitwa Nkombo na Adax bazaruhuka. Hanyuma muri ndi tsinda Sina Gerard izakina Etoile de l'Est, match ikomeye. Esperance na Minoplaste, Kamonyi na Unity, iyo match ziri kwa gatandatu. Ku cyumweru Vision FC izakina na Sunrise, indi match ikomeye. Kaminuza y'u Rwanda ikina n'ikipe ya City Boys, Asporo ikina na Ejo Heza. Nuko gahunda zimeze. Muri shampiyona y'icyiciro cya mbere harakinwa umukino umwe gusa, ari nawo wanyuma ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ndetse ni nawo wanyuma ku ruhande rw'ikipe ya Mukura Victory Sport Elwazil. Ni ku munsi w'ejo saa 9 ku itariki 24 kuri stade ya Muhanga. Mukura Victory Sport izaba yakiriye ikipe ya Rayon Sport.
Rayon Sport gutsinda uyu mukino bizaba bigarantishije gusoza imikino ibanza ku mwanya wa 5. Birashoboka ku bafatanye n'abafana bayo b'ikipe ya Rayon Sport kandi bizakunda bizagenda neza. Ubwo ni umukino wa shampiyona umwe uhari muri iyi weekend. Abareyo n'abandi bakunze umupira w'amaguru, aba sportif muri rusange, rendezvous ni Muhanga mukura n'ikipe ya Rayon Sport, match ikomeye ku munsi w'ejo saa 9. Breaking news, mbafitiye amakuru meza cyane abakunzi ba ruhago, abanyarwanda, abakunda Gasogi, aba sportif muri rusange, mbafitiye amakuru meza ndetse meza cyane. Ikipe ya Gasogi United Football Club yarayisinya amasezerano y'imyaka 5 na Jairut. Na amasezerano akubiyemo byinshi cyane. Ni inkuru nziza ku bafana b'ikipe ya Gasogi, ni inkuru nziza ku ikipe ya Gasogi, ni inkuru nziza ku banyarwanda muri rusange. Ariko kubera ko amagambo menshi cyane avamo ibicumuro, uyu munsi ndaza kuvuga amagambo make ashoboka. Ndahera kuri Richard, tumubaze mbe na mbere Jairut ikora iki, ikora gute, bimeze bite? Jairut ni company nini ikora investment mu bintu bitandukanye, ariko bigendeye kuri vision na good governance ya sport investment mu Rwanda. Investment dukora ica muri merchandise, aho dufata ikipe tukayihindura uko iboneka, uko igaragara. Twafata urugero rw'imwe muri big giant hano muri East Africa twebwe ubu turi gukorana nabo, ariyo Simba Sport Club. Tugarutse kuri Gasogi ni ukuvuga ngo guhera next season tuzajya tuyiha imyenda, guhera ku myenda bazajya bambara muri pre-season iyo bazajya bakina na home and away, na jersey indi imwe. Ni ukuvuga ngo tuje muri full lifestyle guhindura umupira mu Rwanda. Ati tuje guhindura umupira mu Rwanda, ibintu bizaba ari umuriro, ari show, kipe igaragara neza, ifite amafaranga, isa neza, ibintu byose biri muri control. Bwana Kensini, president w'ikipe ya Gasogi United Football Club, mbe na mbere uyu mufatanya bikorwa mushya atari no kuri Gasogi United gusa, hari cyo kwibaza azafasha iki muri rusange ku ruhande rw'u Rwanda, azamarira iki u Rwanda muri rusange n'abanyarwanda bose? Abangaba byo bazanambika n'amakipe yacu y'abato. Ariko usibye ibyo ngibyo gusa, usibye amageza abafana bacu bazabona n'abakuzi bacu, ese ubundi bitwaye icyo ukoze ka siporo washyizemo umwenda wa Gasogi? Mwibuka ko turi na partners b'umujyi wa Kigali, mwibuka yuko hari ka free day abantu bakora siporo bambaye iki, turabajyana mu maduka yacu ya Jairut, kuko ubu tugiye gufungura iduka muri Stade Amahoro na office zacu no dushobora kuzimurira, sibyo? Muri iyo nyubako nziza mbona Stade Amahoro, branded with Jairut and everything. Ibirimo iyo myenda, niba ushaka inkweto za original za Express, ngwino ugure iyo marike. Niba ukeneye akandi ka lifestyle, agapira, ukeneye ka Lacoste, ntabwo ni ngombwa ko ari aka Gasogi, ariko ni brand kuko nazo zirimo. Niba ukeneye godiyo kujya kwikinira muri ya Sport, ngwino ugure godiyo hariya. Technology wise, financial wise, I mean brand wise, beauty wise, there's nothing that can match the Jairut. Murumva ko biri ku rundi rwego, no kuva mu bwiza tujya mu bundi. N'ubundi ikipe ya Gasogi Kenisi yajyaga yirya kimara, ikipe ikambara neza, igasa neza, ibyo ntago tubiburana hano mu Rwanda, ibyo birazwi. Ubu noneho bigiye kuba byiza cyane kurushaho. Hanyuma CEO Joseph, mbere na mbere kuki mwahisemo ikipe ya Gasogi United? Also, why we choose Gasogi? Gasogi, as you can see, is a young club. It's like 6 years, right? 6 to 7. But the poorest. And if you see their plans. Ati kuki twahisemo ikipe ya Gasogi, ati ni ikipe ikiri ntoya, imaze imyaka 6 kuri 7. Mbere na mbere gahunda cyangwa se intumbero bafite ni bimwe mu byatumye twifuza gukorana n'ikipe ya Gasogi. And the leadership is very vibrant leadership. So for us, we say that we can do something together. Aturebye n'uburyo bw'imiyoborere ukuntu bwubakitse, twifuje gukorana n'iyi kipe. Of the team and visionary leader who is leading this team, Mr. KNC. So this is atubwiye ikipe yobowe, intumbero ifite, gahunda ifite, ukuntu yobowe na KNC.
nta kintu cyatuma rwose udakorana n'ikipe ya Gasogi. Make us see that's okay. We will try to do, we will try to invest together, but it is not like a sponsorship. Ati turagerageza gukorana ariko ntabwo ari ukubatera inkunga ahubwo n'ubufatanye, hari icyo tuzakuramo nabo ari cyo bazakuramo. It will be in terms of partnership. So we move together hands by hands, make sure that Gasogi gets what they're expecting, and we as JLT. Ati tuzafatana ikiganza ku kiganza, hanyuma Gasogi hari ibyo izabona natwe ariko hari icyo tugomba gukuramo. Get what we expect. We discuss and we agree that within these 5 years we're going to put like $1 million. Twaravuganye tuvuga ko muri iyi myaka 5 tugiye gushyiramo $1 million in terms of financials and more than another $1 million in terms of other. Hanyuma n'indi $1 million irenga ariko noneho mu bindi bikoresho cyangwa se mu bindi bitandukanye. Ubwo rero nuko bimeze muri rusange, mwumva ko si wavuga ati rwose gukorana n'ikipe ya Gasogi, urebye imiyoborere, urebye uburyo yubakitse, urebye vision, intumbero ifite, nta mpamvu yo kudakorana nayo. Ni inyungu ikomeye cyane kurana n'ikipe ya Gasogi, ni inyungu ikomeye kurana n'abakunzi b'ikipe ya Gasogi. Mutabaruka mbere na mbere bivuze iki wowe nk'ubahagarariye? Ni byishimo kuri twe ku bakunzi b'ikipe ya Gasogi, kuko ibyo tugiye kubona kuri aba bafatanyabikorwa bizadufasha gusa neza kurushaho. Ubundi dusanga gusa neza, uranabibona. Ikindi kandi dushima nuko atari babandi gusa bavuga ngo bihebeye ikipe, ntabwo ari bonyine bambara umwambaro wacu. Abakunzi b'ikipe ya Gasogi tugiye gutera imbere kurushaho. Birakomeye rero. Ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi nyaboneka. Tugeze ku isaha 12:00. Asia Africa Logistics Limited ifasha abakiriya bayo kubarangurira ibicuruzwa mu Bushinwa ndetse ikabafasha no kwishyura mu buryo butekanye. Ni byishimo kuri. Hanyuma rero nsoza kuri ni ikiganiro itangazamakuru cyabaye nimugoroba muri office y'ikipe ya Gasogi hara muri Chic. Perezida wa Gasogi Kensi yavuze ko muri iyi myaka 5 iri imbere, nyuma yo kugira umufatanyabikorwa mwiza nka JLut, hagomba kugira ikintu kidasanzwe kibaho. Nanjye natangiye kwitegura nkavuga ati mana nanjye umfashe nzabashe kugeza icyo gihe mbona ikipe ya Gasogi imanuka na Arahiri na Mamelodi mu matsinda ya Champions League. Gasogi intego ngo n'ugukina Champions League muri iyi myaka 5 ku bufatanye na JLut. Abangaba byo bazanambika n'amakipe yacu. We are the most growing club in Rwanda. If the history tells you well, you can check. The history tells you well, you can check. Today, if you talk the name Gasogi, you cannot differentiate it with 90 years old club in Rwanda. That is okay. Then, our vision, but with the financial partnership or financial deal we have with JLut, plus our objectives, clear vision, as the CEO said, I can tell you now that Gasogi in 5 years will play Champions League. You know me. Once I talk, I mean it. Ndakubwiza ukuri nta kipe ishobora gutwara igikombe kennye. Ibyo ndashaka mbikubwira. Wenda wa mu rugero kango ti ikipe runaka yamaze amezi anidahemba imara amezi Nibyo niko bimeze. Yatangiye avuga ko ikipe ya Gasogi ari ikipe iri gukura cyangwa se ikura kurusha izindi. Avuga ko iyo uvuze izina Gasogi udashobora kwitandukanya n'ikipe imaze imyaka za 90 isanzwe iriho, ariko avuga ko kubufatanye n'ibifatanye ibikorwa bishya mu myaka 5 iri imbere nta kabuza ikipe ya Gasogi United Football Club izaba iri gukina imikino ya Champions League. Aravuga ati ariko nta gikombe, nta kipe itwara igikombe ikennye, ariko asoje avuga kandi aravuga ati murabizi iyo ntangaje ikintu ndagikora. Bizaba bikomeye rero, ni byiza cyane. Ubwo nijyo twaba tuvuze kuri uyu mufatanyabikorwa hagati, ariko ntabwo ari Gasogi gusa kuko n'ikipe ya Kiyovu Sport yasinye amasezerano y'imyaka 5 n'uyu mufatanyabikorwa. Yewe nta gihindutse n'ikipe ya Rayon Sport uyu munsi bashobora kurara bashyizeho umukono ku masezerano. Hari ibyo bakiri kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport igikiri kwifuza kubyongeramo, n'umufatanyabikorwa bindi yifuza kubyongeramo. Ubwo kadutegereze turebe, ariko uyu nawe biraza kurangiranye asinyanye n'ikipe ya Rayon Sport. Ni byiza ku mupira wo mu Rwanda, ni byiza ku banyarwanda muri rusange. Tugiye kubona ibyiza byinshi kurushaho. Hanyuma munyemerere rero ndi kugenda satira umusozi ngwe ikipe ya Police Football Club yarayerekanye abakinyi bayo bashya 4 yaguze yongeremo muri iri soko rito ryo mu kwezi kwa mbere. Uwitwa Rudasingwa Prince wakinaga mu ikipe ya AS Kigali Rutahizamu, Shimimana Ismail Pichu utari ufite ikipe ni umurundi,
Isaac Eze ni myugariro w'ikipe yari myugariro w'ikipe ya AS Kigali, n'uwitwa Udahemuka Jean de Dieu yari myugariro wo ku ruhande rw'ibumoso mu ikipe ya Gasogi United Football Club. Aba bose bamaze kwerekeza mu ikipe ya Police Football Club, yavuze ko ishaka igikombe uyu mwaka byanze bikunze n'imbaraga yongereyemo. Nako kandi bidasubirwaho Rayon Sport yamaze gutandukana na Haruna Feruzi wari umutoza wa kabiri wungirije nyuma yuko byari byatangiye kunurwanuga, ariko batandukanye bidasubirwaho. Tuzabona n'umukino wo mu matsinda hagati ya Mamelodi Sundowns n'ikipe ya Al Hilal ku itariki 30 z'uku kwezi kwa mbere kuri Stade Amahoro. Ibyo abantu bagomba rwose kubimenya hakiri kare. Mutabaruka rero kamwakira tugezaho byinshi bitandukanye duteguriye uyu munsi, amakuru tutabona handi, ama breaking news